Yesu nashimwe. Dushima Imana kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye. Imana nishimwe. Rero aha turi kuri Nkunda Gusenga TV, turabakiriye mwebwe mwese mugiye kudukurikira. Imana ibahe umugisha cyane. Ndetse dushimiye n'abayobozi ba Nkunda Gusenga TV batugiriye uno mwanya kugira ngo tuze gusangira namwe iby'ubwami bw'Imana. Rero tugiye kuririmbaho tunavuge n'ijambo y'Imana. Muhabwe umugisha. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo vuga zirampobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Nta kintu mfise ngo kwirata, nta n'ikindi zigera mbona atari ubuntu, atari wanyeretse, nibwo nshima nibwo zirata, kandi nta kintu mfise, nta kintu mfise kwirata, nta n'ikindi zigera mbona atari ubuntu wanyeretse, atari wanyeretse, nibwo nshima nibwo zirata. Mbega ubuntu, mbega ubuntu butavuga, bwahuye ubuvumo nashonari we nashonari kuzoko unemerwe n'Imana, unemerwe n'Imana. Nishimiye imibabaro yanje n'uyu mubiri wangirika, ziko nzabona undi mubiri utagipfa cyangwa kubaba. Nishimiye imibabaro yanjye n'uyu mubiri wangirika, ziko undi mubiri utagipfa cyangwa kubaba. Umurengezi wanje ariho, umurengezi wanje ariho, umurengezi wanje ariho, ziko zamoza amarira imibabaro ishizeho, ziko zamoza amarira imibabaro ishizeho, ziko zamoza amarira imibabaro ishizeho, ziko
azahoza amarira imibabaro ishizeho. Ayimana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Ayimana y'ukuri we komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Kubona gufite binteye ubwoba n'amaganya we, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu we. Kubona gufite binteye ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu we. Ubu urugendo mfiteyo urwo kujya mu ijuru. Haleluya. Umukiza niyariwe nanje nkwiye kujayo. Urugendo mfiteyo urwo kujya mu ijuru. Umukiza niyariwe nanje nkwiye kujayo. Ndashima Imana mvuze impundu, haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaze umwami Yesu we. Ibyiza mbona n'ibiyo n'umwami Yesu, no guhora imbere yo mu nzira ye ntunganye. Ibyiza mbona n'ibiyo wizera umwami Yesu, guhora imbere yo mu nzira ye ntunganye. Ndashima Imana mvuze impundu, haleluya haleluya. Nzanezezwa n'ukwa niwe wanguza amaraso ye. Ndashima Imana mvuze impundu, haleluya haleluya. Nzanezezwa n'ukwa niwe wanguza amaraso ye. Amen. Yesu urashimwe cyane. Amen. Katuririmba kandi karirimbo kamwe hanyuma tuvuge ku ijambo ry'Imana iminota mike cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagira ngo twibwiye abantu ariko bazotumenya. Banza wibuke. Aya ndivuga ntaco. Reka tubanze turimba kandi karirimbo kamwe, niturangiza tubone kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ngo amahoro Yesu atanga azaduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho. Aririmba wa Kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. Ibyo ubona byose bikugose, humure Yesu muri kumwe. Kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje.
ibyo ubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe bakweba nshuti humura umwami Yesu yaranesheje ibyo ubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe ibyo ubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe ibyo ubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariyo tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariyo tukagendera mu butsinzi we tukabibona ibitariyo tukagendera mu butsinzi tukabibona ibitariyo tukagendera mu butsinzi we tukabibona ibitariyo tukagendera mu butsinzi. Amen. Umugisha cyane arakoze. Njyewe sinza nshobora kuririmba cyane, niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo mwene data haririmba nza mfashwa cyane. Igihe twashitse hano mu gitondo hari ijambo ryatujemwo ritandukanye n'iryo twari twateguye kuvuga, ariko byose byari umugambi w'Imana. Turavuga ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Abafite Bibiliya nibazirambure gira tubasome. Ni Esiteri ibice 9 umurongo waho wa mbere. Bibiliya iravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ngo niwe munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda bari bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Amen. Turasubira twasome kandi irindi rimwe. Ni ijambo risobanutse, urambure Bibiliya yawe aho uri, aho wicaye wowe udukurikiranye. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, yego, ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko ngo birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Yego. Reka tubanze twivuge. Amazina yanje nitwa Ndanyuzwe Bonheur, niyo mazina yanje. Dukora umurimo w'Imana uko yabidushoboje. Sentiyo ni bukeya cyane, twaducuranga bukeya, ariko uko Imana idushoboje tukabikora. Ariko ibyo nza numva nahamagariwe kandi maze iminsi mpangenda ntahura, nuko Imana yampamagariye kugira ngo nkore umurimo wayo wivuga butumwa. Ndagira ngo nawe urivuga none tubone kuvuga ku ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Nanjye nitwa Mugabo Moise, ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba ndetse n'ijambo ry'Imana iyo bibaye ngombwa yego naryo turarivuga. Niyo mpamvu nezerewe ko uyu munsi tugiye kuganira nawe ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Koze tudatinze rero dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo ca Esiteri ibice 9 umurongo waho wa mbere. Bibiliya iravuga ngo hari ku munsi ngo wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Iri jambo Imana yariduhaye mu gitondo ubwo twashitse hano. Hari zo twarimo twatuguma kuja impaka na mwene data n'abandi bavandimwe twari kumwe.
ndavuga ngo iyo nari nateguye ko ndi buvuge si yo nkivuze ahubwo reka mvuge kuri iri jambo uri mwuka we no kuri kose Bibiliya iratubwiye ngo hari ku munsi wa 13 ngo ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Iryo jambo Adari muze kuritindaho. Ijambo Adari muri surinye mujyandika hantu niryo ngiye kuvugaho. Ngo niwe munsi ngo abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ngo ariko ngo birahinduka ngo abayuda baro bagira ububasha ku banzi babo. Yesu nashimwe. Amen. Izi nkuru abantu benshi barazisomye kuko umwanya muto ntabwo dutinda. Izi nkuru ni inkuru z'umugabo bita Hamani ndetse na Moridekayi na Esiteri. Aya makuru ni amakuru maremare cyane. Hamani yari umwanzi w'abayuda yifuza kuzabagirira nabi, yifuza kubica, yari umunyacyubahiro. Umunsi umwe umugabo bita Moridekayi ngo aramusembura. Ngo aramurakaza kabisa ngo abantu bose ngo Hamani yakazanyuraho gucya ngo bagapfukama bakamuramya. Ariko Moridekayi aravuga ngo yari yarasomye isezerano rya kera nawe cyane. Hari handitswe ngo ntugapfukamire ntukagira izindi mana. Yari yarasomye amategeko y'Imana. Yego. Moridekayi yanga gupfukamira Hamani. Ariko Hamani ashakisha uburyo bwose azagira gute azarimbura abayuda. Kuko uyu Moridekayi yari umuyuda. Moridekayi yari yamusuzuguye. Moridekayi yari yamusuzuguye, yanze kumupfukamira ngo abandi bakazagira ku irembo, yarakora ku irembo ry'ibwami ngo bahagera. Hamani yahagera ngo abantu bose bagapfukama. Ariko Moridekayi ntiyakazagira gute ntiyakazapfukama. Bene data muzamwirinda gupfukamira ibigirwamana. Takagira indi mana uzigera upfukamira mu buzima bwawe. Nta yindi mana ziringira namba, nta yindi nzashira uzira zanjye, nta yindi mana ziringira namba, nta yindi nzashira uzira zanjye, imirimo ye ntabwize barika biziraboneka ireza ubwenge. Haleluya. Amen. Twari tuvuze ngo muza mupfukamira Imana imwe rukumbi. Niyo yonyine yo gupfukamirwa. Uyu muririmbyi yarabivuze neza aravuga nta yindi mana n'imwe nziringira habe namba, nta yindi nzigera nshira mu nzira zanje. Ni isomo rya mbere twaba tugiye kuri Moridekayi. Moridekayi Hamani ngo yakazagiriwe gusa akanamureba agakanyaraza akavuga ngo kugupfukamira zorutwa nkaguma hano bakanyica. Tuwe nk'abahama tuzamura amaboko duha Imana Amen. Haleluya. Amen. Ibyo biraba Hamani ngo yifuka kuko yari afite imbaraga mu gihugu cy'umwami Ahasuwerusi. Yari afite imbaraga, yari umutware mukuru. Aravuga ngo agiye azogirira nabi, ategura umupanga aruhagera ubwo yamanitse igiti. Yego. Azomanika Moridekayi. Ndetse umwami Ahasuwerusi yari yasinye inzandiko barazohereza z'ubugambane z'uburyo Moridekayi azopfa agapfana n'abagenzi babo bose b'abayuda. Yego. Niho hariya dusomye Bibiliya tubwira ngo hari ku munsi wa 13 ngo mu kwezi kwa 12. Imana nawe ikuremera 13 muri uyu munsi. Yego. Ikuremera itariki 13. Amen. Ikugabiza abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego. Iki gitondo wari umwijima. Cyari igitondo cy'umwijima ku bayuda. Cyari igitondo abayuda bagomba gupfa. Ariko ngo Imana irabihindura muri ico gitondo ngo abanzi b'abayuda abari bo bapfa mu cimbo cy'abayuda. Amen. 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 Ndavuze ngo hari ku itariki 13 z'ukwa 12 ukwezi kwitwa Adari. Reka musobanure no jambo Adari ndangiza. Ijambo Adari ni ijambo ry'igiheburayo rivuga ngo imperezo z'ibibi intangiriro z'ibyiza. Yego. Ijambo Adari ni ijambo ry'igiheburayo rivuga ngo kurangira kw'ibibi. Yego. Gutangira kw'amasezerano. Kandi ngiye guhanura. Nukuri kose numvishije umwuka wo guhanura. Ndavuze ngo ijambo Adari ni ijambo rivuga ngo kurangira imperezo, rivuga ngo akadomo igihe ibihe bibi birangiye hagiye gutangira ibihe byiza. Yego.
muri kino gitondo Imana igira ibyo ishiraho iherezo ku buzima bwawe. Muri uyu munsi Imana itereke abari bagwaye, Imana ishiraho iherezo ku burwayi mwari mufite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abari bafite ubukene, Imana ikora ikintu muri kino gitondo ishiraho iherezo. Kuko adari biravuga ngo nukurangira kw'ibibi, kandi iteka yose ibi birangiye habagiye gutangira ibyiza. Nimba ibi bishize bivuze ngo hagiye gutangira ibyiza. Aho ufata ikiganza cyawe uvuge ngo akadomo, uvuga ngo akadomo, uvuge ngo kwe, ube nkushiraho iherezo, uvuge ngo uno munsi wa none shize iherezo ku buzima bwo kuba mu bubata bw'ibyaha. Yego. Uvuge ngo shize iherezo ku kuba narindi mu bubata bw'ubusambanyi, shize iherezo ku kuba narindi mu bubata bw'ubwibzi bw'ubujura. Imana ishira iherezo ku buzima bubi muri iki gitondo cy'uyu munsi. Tugiye mu bundi busobanuro, ninjire muri pasika y'uyu mwene data yo gucungurwa kwa muntu. Iri jambo nanone ryashushanyaga gucungurwa kw'abana b'abantu. Yego. Iyi nayo ni pasika. Uku kurokoka kw'abayuda bakarokoka bagombaga gupfa. Yego. Byashushanyaga ku gitondo kimwe umwana w'umuntu azabona agakiza. Yego. Bene data, reka turangiriza aha ngaha. Ariko turavuze ngo Imana igira ibyo ishira iherezo mu buzima bwawe. Imana igira ibyo ishiraho akadomo. Hari abantu badukurikiye bari bagwaye, hari abari bafite ubukene, hari abari mu bubata bw'ibyaha bwa Satani. Yego. Erega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose bihora ari byiza. Erega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose bihora ari byiza. Wowe waboheye Pawulo na Sila, wabonye agahinda ka Yabesiyo, wazuye umwana wawe. Urakoze papa. Turavuze ngo Imana igira ibyo ishiraho iherezo. Adari, Imana irema Adari ku buzima bwawe. Adari bivuga ngo ni ukurangira kw'ibibi, gutangira kw'amasezerano. Imana muri kino gitondo cy'uyu munsi ikingura amasezerano ku buzima bwawe. Mana turagushimye, urakwiriye icyubahiro, tugushimiye kubw'ijambo yawe. Ijambo yawe yatuvuye ngo hari ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Adari biravuga ngo ni ukurangira kw'ibibi, gutangira kw'amasezerano ku buzima bw'umwana w'umuntu. Wuzuza amasezerano muri kino gitondo ku buzima bwacu. Ugira ibyo ushiraho iherezo ubuzima bw'ububata bw'ibyaha. Turavuze ngo ubushireho iherezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bw'ubugwayi ushireho iherezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwo kubura amafaranga, ubuzima bwo gukena, ubuzima bwo kudasoma ijambo ryawe, ubuzima bwo kuba mu bintu bidafite umumaro. Turavuze ngo ubushireho iherezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngaho rero duha umugisha, uwo mugisha abadukurikiye bose, dukeneye kubona izina ryawe rishirwa hejuru. Abantu bakomeze gusobanukirwa iby'urupfu rwawe ku musaraba. Abantu bakomeze gusobanukirwa ibyo gucungurwa ku mwana w'umuntu w'Imana we. Ngaho rero umugisha wawe ni neza bibe kuri buri wese, ibyo dukeneye byose tubishize mu biganza byawe, ni ku bwa Yesu Kristo umwami wacu tuzenze twizeye. Amen. Murakoze cyane, nituzajya bikunda tuzajya tugaruka hano kuri Nkunda Gusenga. Dukomeze tubane mu bihe byose uko tuzashobozwa. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Nkunda Gusenga TV mwakoze kudutumira no kuduha ikaze. Muhabwe umugisha n'Uwiteka.